själv först. Om du får jättestora problem. Det går jättebra, akta fingrarna bara. Jättefint. Jednostavno ne mogu vjerovati da bi netko iz uređene zemlje kao što je Švedska došao živjeti na otok u izolaciju gdje je veći grad udaljen 2,5 sata vožnje trajektom i to ne baš ugodne vožnje. Smrzavamo se ovdje, studeni je, puše vjetar. Jedva čekam da upoznam tu osobu. Na Visu se prvo našao Gordan Siriščević, Višanin po majci. Njemu se ostvario san mnogih dalmatinskih zavodnika, kolokvijalno Galebova, i jednog je ljeta baš na ovome otoku upoznao Šveđanku, Inger Gunilu Axelsson. Zaljubili su se i ona je na svoje prezime dodala još i Siriščević, predugo bi to bilo za izgovarati pa ćemo je zvati Nila. Dobili su kćer Petru Kristinu koja razumije majku kad govori švedski, a počela je učiti i engleski jezik. Ajmo čuti koje su prve riječi naučili Nila na hrvatskom, a Gordan na švedskom. Prtljaka. Što je naravno ovdje bagaj. Drika, to je piti. Taksomike, hvala lijepa. Smoking moltid, dobar tek. Stur fisk, velika riba. Gordan radi u restoranu kao konobar. Nila prodaje vina u vinoteci, ali samo preko sezone. To rade da bi zaradili, prva ljubav je umjetnost. Gordan u kiparstvo, dok je njegova supruga profesionalna violinistica koja je surađivala s Hrvatskim narodnim kazalištem i svirala glazbu za film Konjanik. U ovom malom mjestu to i nisu najtraženija zanimanja. Dobrodošli u Marini zemlje ili, kao mi kažemo, welcome to Maryland. Bude dosadno, bude i teško koji put isto. Dosta smo usamljeni, ali držiš se svojih najbliže i prednost je da zima, barem imaš vrijeme se družiti. Lito niko ne vidiš, samo svi trče radi. Ali bude teško, bude dosadno. Pa da, čovjek zbilja nema što raditi na otoku izvan sezone. Pitali smo našu Šveđanku koja su to 3 glavna argumenta za ostanak u Hrvatskoj i to još na otoku. Definitivno vaš humor ovdje je poseban i jako ga cijenim i mi je gušt što više naučim hrvatski, više mogu naravno pratiti. To mi je jedan velik bonus i naravno da ne govorimo netaknuta priroda. Imate baš od sjever do jug gdje smo mi sada ogromne razlike, od planine do more i još uvijek prilično čista i izvorno. I naravno ljudi, mislim da ljudi ima jedan direktnost koju cijenim, što je, ajmo reći, usvješujuće. Onda nam se požalila da je u Hrvatskoj stalno prisiljena govoriti hrvatski i da je još i mi tjeramo na to. Fali me, naravno, jezik. Fali me govoriti švedski. Moć se izraziti bez ovako očitno teškoća, svaki rečenice moram slagat. To mi fali i morala bi isto spomenuti švedska narodna glazba. To bi sve dala da imam s kim svirat. Na hrvatskoj televiziji postoje emisije koje ispunjavaju želje, mi nismo ti. Ali napravili smo iznimku, rekli smo Nili da ćemo snimati skrivenom kamerom, a ona neka zamisli da postoji samo švedski jezik i nek se ispriča koliko je volja. Žrtvu je našla u frizerskom salonu. Hej,
Hej och god dag. Jag skulle vilja göra en ny frisyr. Jag skulle vilja göra en ny frisyr så att det blir lite krulligt. Kan ni göra det? Ništa, tebi ne razumijem. Krulligt, så att det blir lockigt. Ne. Och så en annan färg också. Ništa. Men krulligt. Så att det blir lockigt och krulligt. Förstår ni inte vad jag säger? Ništa, ja tebi ne razumijem. Imam ja ženo posla. Jag trodde alla kunde prata svenska. Hej då! Na Visu se igra i kriket. Interesantan novinski podnaslov. Vis, otok na kojem propada gospodarstva, uspijeva kriket. Otok s kojeg odlaze Višani, a na njega dolaze Englezi i Zagrepčani. To smo snimili u vinoteci u kojoj Nila radi u ljetnim mjesecima. Vlasnicu i najbolju prijateljicu često posjećuje. I znate kako je to u Hrvatskoj, sve je lijepo i funkcionira, dok ne pitate za papire. To je moj omiljeni izraz birokracija, da. Stvarno komplicirate stvari bez razloga. I mislim za običan čovjek je skoro nemoguće živjeti radi birokracija. Toliko mi je teško kao Šveđanka sad, sad možemo to reći, prihvatiti da vam zakon preko noć se promijeni. I onda se vraća. I onda se opet promijeni. A ja ne razumijem, očitno da niko ne može planirati išta ovdje. Strahovitih problema. Mi smo 7 mjeseci radili papire da bi se vjenčali. To su riješili, međutim, iako je Nila u braku s Gordanom već 5 godina, još nema dozvolu za stalni boravak. A najveća želja mi je naravno da sad će valjda brzo dobiti stalni boravak, da nismo više, ajmo reći, ispod tom stresom. To se treba predati svaka godina, taj procedur i naravno da i košta. I jedva čekam to dobivati.